Ngimpunga yesintu ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe yiyo ke ingwe le ehamba namabhubesi impunga yesintu. Umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya mahle sengathi azoshumayela. Nanamuhla angihambi ngedwa ngisahamba naye uMakhosi uBhungane umakhulukhulu isibongo esikhulu lesi. Uyakwazi lokuthi isibongo esikhulu kanjani kakhulu umakhulukhulu kunjalo lesibongo sikhulu kakhulu lesibongo kodwa ke mbukelo wempunga yesintu uma ukuthi awazi wena sofika ngelile angasichazela Makhosi siphinde sikubingelele kwempunga yesintu niyaphila kodwa siyaphila baba njani siyaphila ngaso sonke isikhathi la kwempunga yesintu uma sifika noma kuthiwa wake wafika kodwa sike sithanda ukuthi uzichaze ukuthi ungubani udabuka kuphi usebenza kanjani abantu balekelela kuphi kulomsebenzi wabantu abadala ngabe umthandazi winyanga wisangoma umthandazi uxubile sike sifisa ukuthi usichazele wathwasa wathwala usibeke esithombeni ukuze sazi ukuthi masiza kuwena siza kumuntu onezilwane siza kumuntu ohlobolile yeah uMahadebe ke lozalwa intombazana kaHadebe kodwa ngitholele ekhaya yakhe ngibiza isibongo sakubo kaMalume ngihlala eBonela eMayville mina ngathwasa ngingene entwasweni ngo2010 ngihlalile nje isikhathi eside ngaphothula ngaphuma ngenkomo yebo ngaphothulela khona koMalume kwaHadebe ngokubuthunywa uke wabalula la kumfanekiso oqoshiwe odlule ukuthi awugcini ngokuthi ube isangoma kuphela kodwa nesithunywa nangesithunywa ngiyasebenza nangesithunywa ngoba kuyenzeka mhlawumbe omunye umuntu akafune muthi ufisa isiwasho fanele ngimbusiseleke lo muntu lawo manzi makukhona kufanele ngikuhlanganise ngimhlanganisele kodwa nje okuseqinisweni nje ngokwesithunywa ngiyasebenza ngiyakhuleka ngiyabusisa amanzi la Makhosi kumfanekiso oqoshiwe odlule kunenkulumo engenile kade sikhuluma indaba yeGoboko sikhulume laphana ngendaba yomcako kukhona umbuzo kubuzile ukuthi lo muntu ke odla iGoboko uzofaka yini umcako la ngikhona ke namuhla kunomuntu la Makhosi othola ukuthi wayekade esephehlweni wena uyakwazi ukuba sephehlweni ngoba uthwasile wathi umeke ephehlweni wabe seba nezingqinamba wavele weqa uma weqa nje unebovu lakhona noma umcako wakhona la ngifisa ukuya khona ngifisa ukuye kutheni kungabe ukugezwa kwebovu nomcako wasephehlweni umuntu oweqile angavela emfuleni afika azigezele nje kube ukuthi sekulungile noma kunosiko omkhuba la khona no kune process elandelwayo yakhona awuvele nje usuku usigeze nje awuvele nje uhamba emfuleni kunezinto ngezinto phela ezihlanganiswayo mawuzogeza mhlawumbe omunye umuntu uzofisa ukwazi ubungozi bongaligezi ibovu leli bongabugezi umcako lokuthi kungabe mhlambe akhona anamasha namabhadi ongase kungilandele mangazange ngikwenze lokho kunama challenges ohlangabezana naka ngenze nje umzekelo mhlawumbe ungumuntu mhlawumbe ofundayo ungafunda vele idlozi likubuke kodwa ekugcineni kuzohamba kube nengqinamba ezikhona ngoba kufanele kubuyele emva phela ngoba awuligezanga icako kufanele ugeze icako mhlambe uthola ukuthi awusawuthola umsebenzi awuthola umsebenzi ngesizathu sokuthi kukhona lelabovu nalowa mcako mhlawumbe unesifasi bekuxhasa awusaxhaseki phela wena ungacabanga ukuthi yini kanti phela awuqedile ngoba bayabona bona ukuthi eyona nto ibeke phambili ubeke ukuya phambili shuthi once waphumelela lo muntu uzokhohlwa ilokuthina siyohla ngoba phela it's not about wena ofakelela icako ibona balifakile manje bazohlala behleli icakweni kanjalo uyazi mina Makhosi ukuthi ngengithini ngithi umuntu osephehlweni uma efake umcako usuke ngahlukile nomuntu ozilile kunjalo
uma umuntu ezilile uyadinga ukuthi inzila ethuke ayisuse manje lento umbukelo wempunga yesintu uma kukuthi wena wakhathi ibovu noma umcako ephehlweni weqa unesinyama kuyama yonke into uyabona kunjalo okusho ukuthi lento izohamba isikhathi ikwakhela isinyama nasemphakathini phezulu kwempilo yakho iphilayo izinto zakho zizongalungi kahle ngesizathu sokuthi wena wembethwe ilethunzi ngoba uyifana ukuhlukile ozilile kunjalo sisathinta indaba esinyama ke makhosi baningi abantu makhosi othola ukuthi banesinyama abasifakwa abanye abantu njalo omunye unesinyama azifaka yena kuso uzofisa ukwazi umbukelo wempunga yesintu mhlawumbe uthola ukuthi le ngxenye egobonga imthinti kodwa siyasizwa sikhuluma ngesinyama kungabe uma nginesinyama ngibona ukuthi izinto zami azilungi nje mhlawumbe nginanamaphupha amabi yangikhombisa ukuthi isichitho lento leni isinyama ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe ngisizakale kumakhosi ubhungane uma sengisizakele futhi ngiyakwazi ukuthi ngiphinde ngivikeleke okanye futhi mangithanda ngicuphe siyahlanganisa okuthile sokuhlanganisayo sibe sesiyomgeza lo muntu ngoba phela uma unesimnyama impilo yakhe yema nje konke akuhambi kahle kunjalo niyakwazi ukuthi simhlanganise isinyama kunjalo omunye uzofisa ukwazi ukuthi iba khona indlela ukuthi ke phela manje ngivikeleke uyabona ngoba baningi abantu othola ukuthi umuntu uyageza izinto zikhanye kodwa zikhanye isonto elilodwa zikhanye inyanga ezimbili emva kwalokho sekubuyela phansi kube ngathi manje umuntu kade ethwele kanti yina izinto zokuqina kazitholanga kufuneka phela umkhiphe esimnyama ebese uyamcupha lo muntu uyamcaba nje ngokumcupha omunye uzofisa ukwazi nje ukuthi uma mhlambe ngicupha kungabe mhlambe yiziphi izinto ezingalindeleka kumina ukuthi ngizithole ukuze ngizobona ukuthi mangifisa umakhosi ukuthi angicuphe yini nani ngiyidingayo ngabe ngidinga mhlawumbe imbuzi noma ngidinga ini cha haya kudingakala imbuzi mazocuthwa cha bangase babaleka abantu makudingakala imbuzi cha akudingakala imbuzi inkukhu kuphela nezinto ezithileke esizihlanganisayo mayisefikile umuntu sixoxe ukuthi yini nani edingakalayo kodwa nje entweni enomphefumulo inkukhu kuphela buke lempunga yesintu inhloso enkulu masila ukuletha usizo kubantu abantu abaningi basifonela basinikeza izihloko isizathu esenza ukuthi futhi sifise ukuba nabantu abaningi ingoba nabantu baningi sisuke senze lokho ukuthi uma laba abasuke befikile la ungakwazi ukubathola kube ukuthi lo sizo lolufunayo baningi abantu ongakwazi ukubathinta ukuze ukwazi ukulekeleleka ngifonele umuntu uthola ukuthi uyangikhalela ukuthi umkhulu ubani angimtholi ngicela ungiphe inamba yakhe ngithi ha umkhulu ubani ubhizi onginikeze omunye umuntu uthola ukuthi omunye umuntu anginayo iyona ke lento eyenza ukuthi ngokukhathalela wena mbukelo wempunga yesintu ngibafuna abantu babe baningi ukuze uzokwazi ukuthi uma ungamtholi omunye owazi ukuthi uyayilapha leyo nkingi ukwazi ukuthola omunye yingakho namuhla ngithake ngithole manje umuntu wesifazane ngoba abantu besifazane bake baba nesikhalo sokuthi yini ngiletha amadoda kuphela ngicheme namadoda kanti ke ngamletha kahleke kuyinyanga yabesifazane gogo inyanga lena yabesifazane inyanga yethu siyabonga kakhulu ukuthi ufinyelele la kwimpunga yesintu sethemba ukuthi zisaningi izihloko esizothi masikubiza sizozidingida ngenhloso yokuphakela isizwe ngenhloso yokulekelela abantu mhlambe sesiphetha ukubakhumbuza nje abantu ukuthi ugogo utholakala kuphi bayamthinta la kule nombolo mhlambe ngokuhlala ukuthi uhlala kuphi uya WhatsAppeka kule number umakhosi uHadebe uya WhatsAppeka kule number ngihlala eBonela eMayville shuthi uma ngaba usunobusuka kweliphi lapho usuka khona amateksi atholakala emarket unyuka nje ngoShoprite akhona phezulu ufika ufuna insimbi okanye ufuna amaflat nakhona eworkshop futhi ngaseBoxer ufika ufuna insimbi okanye amaflat uma ufika lapho uyasho ku drive ucela kwehlise kwa Greenacre if usehla kwa Greenacre usuyangifonela nje ngiseduze nomgaqo buke lempunga yesintu asiwuthathe lo mfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu
ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. What was that?